අපි අද යන්න හදන්නේ සුපිරි ප්ලේස් එකක් බලන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි විනෝද චාරිකාවකුත් නෙමෙයි මේක. අපි දැන් ඉන්නේ ත්‍රිකුණාමලේ ඉච්චලම්පත්තු වෙරුවල් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ කියන පුංචි ගම්මානයක. බලන්න මේ පැත්තේ මිනිස්සු කරන ගොවිතැන කොහොමද කියලා. මාර ලස්සනයි. අවසන් වෙනකම් බලන්න. අපිත් එක්ක මේ දෙමළ ඉන්නේ ඔක්කොම සිංහල පොඩ්ඩක්වත් බෑ. සමහර කාට නම් පුළුවන්. හැබැයි බලන්නකෝ අවසන් වෙනකම් කොහොමද කියලා. මේ මිනිස්සුගේ ජීවිත රටාව. ඉතින් කොහොමද මේ පැත්තේ මාර ලස්සනයි නේ. ඈ මේ බලන්නකෝ. මොකද ලොකුම? ලොකුම නෙමෙයි. හා? ඔව්. බොරු කියන්න එපා මේ අපි දැන් ඉන්න තැනත් එක මෙහි ගොවි පොලක් නැහනේ. ආ මාමා. எப்படி? நல்லது. ஆ? நல்லது. வீடுங்கயா? அது வீடு அங்க முன்னுக்கு தான் சூரியநேர் அந்த துண்டு. அந்த துண்டு. ஓ. உங்களோட காணியில எங்க? அது அந்த பத்திரமலம் அந்த காணி அந்த அங்க நமக்கு அங்க கொஞ்சம் முன்னுக்கு தான் அது. அது முன்னுக்கு. அந்த முடக்கு. எந்த யாருடைய? இது நம்மட தம்பிக்காரன் தான். தம்பிக்காரன். நல்லா தண்ணி. தண்ணி இருக்கா? தண்ணி அந்த கிணறுல அடிச்சு எடுக்கணும். கிணறு அடிக்கணும். அடிச்சு எடுக்கணும். இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்து இல்லாட்டி கஷ்டம். தோட்டங்கள் செய்து தான் பாடுவோம். அப்படியா? சிங்கள புல்லுவாங்க? எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. சிங்களம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியலையாண்ணா? ஒரு அளவு காய்ச்ச சிலது விளங்கும் அப்புறம் எனக்கு அவ்வளோ விளங்காது. சிங்களம் தெரிஞ்சு வேணும். நான் சிங்கள வகுப்பெல்லாம் முடித்தேன். அப்படியே அதெல்லாம் நீ வேலையேற. அப்போ சிங்கள வகுப்பு முடித்தேன். அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பள்ளியில் படிக்கிற மாதிரி படித்தேன். அப்படியா? நிறைய காய்ச்சி வரணும் சார். இது நல்ல ஏரியா தானே? ஓ. இந்த ஏரியா பேர் என்ன? பசுமை நகர். ஆ? பசுமை நகர். பசுமை நகர். பசுமை நகர் இந்த ஈச்சலம்பத்து எந்த ஏரியா? வெறுகுலா? வெறுகல் ஈச்சலம்பத்துக்கு தான் சேரும். வெறுகல் தான். வெறுகல் தானே? வெறுகல் டிஎஸ் ஆஃபீஸ், வெறுகல் பிரதேசம். அப்படியா? வெறுகல். நல்லம் சந்திப்போம். சரியா? ஓ. சரி அது மசினா. அத மசினா? சரி அண்ணா. පේනවනේ මෙන්න කොහොමද මාර ලස්සනයි නේද මේ ඔක්කොම තියෙන එළවලු අපි දැන් ගිහිල්ලා තව තියෙනවා ඔය පොඩ්ඩක් කතා කරේ දෙමළේ තරම් බෑ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දෙමළ චුට්ටක් කතා කරන්න ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඉතින් අවුල නැහැ නේ කතා කරා ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ එකයි තත්ත්වය ඉතින් මාර මේ කොමුඩු හදලා තින්නේ මේ පොඩකින්ද ඒක දැන් ඉවරයි බයි ඉතින් கொமுடு முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சானே அப்படியா இப்போ காய்ச்சிருக்கு விற்கிற முடிஞ்சா அப்படியா தண்ணி எங்கிருந்து கொண்டு வந்தாமா அந்த இந்த என்ன இருக்கு குளம் இருக்காண்ணா குளம் இருக்கா அந்த மாதிரி அப்படியா இப்போ ஒரு கிலோ எவ்வளோ 130 ரூபா காணாதுண்ணா அந்த இந்த உங்களோட காணியா இல்லை இந்த வீடா அப்படியா எந்த வீடு நிற்கிறேன் போகிற ஏன்னா ஜீவத்தின் மேக தான் இன்னே இது வீட்டை வேறு இருக்குண்ணா வீட்டை வேறு இருக்கா யானை வர இல்லையா யானை யானை சிங்களம் தெரியுமா தெரியாது சிங்களம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பல பேணும் என்ன வயசுக்கு ஏது மறந்து போயுது அமதக்காய் ஞாபகம் இல்லைண்ணா மறந்து போயுது யானை வரையிலண்ணா அலியா இன்னும் நெல்லு இப்போ வராதுண்ணா ரெண்டு பேர் ஓகே எங்கே இருந்த ஆறுக்கு அங்கே இங்கே ஏற்று அழின்னு அப்படியா பேத்திருக்கேண்ணா அப்படியா நல்ல ஏரியா நல்ல அழகான ஏரியா நன்றி அம்மா போயிட்டு வரேன் சரியா
Agak mantap. Oh, anggur mahan. Oh. තෙරින් ජාතන්. ඔනෝකයි ජීවිතේ. පේනවනේ. මාරයි ඉතින්. මිනිස්සු මාර දුවක් විඳින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් උසුරු නැගිනේර කියන්නේ පොඩ්ඩක් දුෂ්කරයිනේ. හැබැයි මේ නැගිනේර පළාත. මේකත් මාරම දුෂ්කරයි. මේ පේන පිටිපස්ස. එතකොට අපි යන්නේ ඉස්සරහට යන්නේ. රටවල් එහෙම ගහලා තියෙන්නේ. ඒවත් ඔක්කොම පෙන්නන්න. ඉස්සරහ පැලකට යන්නේ. චුට්ටක් ඉන්නක බලන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. දිගටම රැඳිලා හිටියොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියා. අපේ channel පහක් තියෙනවා. කැලුම් TV තියෙනවා. කැලුම් බ්‍රෝ තියෙනවා. TV කැලුම් travel mix තියෙනවා. එතකොට තව තියෙනවා. මතකත් නෑ මගේ අනිත් channel ටික. අවුල නැහැ. ඔය ඕනේ channel එකක් බැලුවත් ඔයාලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් අපි ලෝකේ ආඩම්බරයක්. මේ බලන්නකො මෙන්න මේක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ වට්ටක්කා. වට්ටක්කා තමයි. මං දන්න අතර මේක වට්ටක්කා. මේ මඤ්ඤෝ කතාවල තියෙන්නේ. වට්ටක්කා කිව්වට මේක මේ අර බීමින්න වට්ටක්කා කියන්නේ. අන්න බීමින්න වට්ටක්ක කොටසක් මේ වැල්ල තියෙන හොඳේ. තනිකර වැල්ල. මදර පැලවල තමයි ඉන්නේ. කොම පැලක් තියෙන්නේ. මේ වතුර ගන්න මේ වගේ මේ මල වතුර මලවල් හයි කරලා තියෙන්නේ මේ. තමයි කැරකෙනවා. කියන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් යන්නේ පැලක් ළඟකට. පැලක් කිව්වට දන්නවනේ ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. පුංචි පැල්පතක්. මෙන්න බලන්න. කොහමද ඒක? මේක උඩ අලියනවද මේක? පාර දිගට මේ බලන්නකෝ. මේ වැටක් ගහලා තියෙන විදිය. මේ පැත්තට අලියනවා හොඳේ. මේ පැත්තට අලියනවලු. මේ පැත්ත ඔක්කොම කැලේ ටික සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. අලි බෙටි නෑ. අලි බෙටි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට අලි බෙටි පෙන්නන්නම්. ඒත් මොකද දන්නා අලියයි නෑ කියලා ඉස්සලා කිව්ව නේද කට්ටිය. අලිය වෙලා නැල්ලු. දැන් අපි යන්න හදන්නේ. චුට්ටක් බැලුවා. ලස්සන බැලුවා. මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරා. දැන් අපි යනවා. ඒකයි කියන්නේ මේ මිනිස්සු විඳින දුක පේනවනේ. බලන්න එන්න ඕනේ මේ පැත්තට. මේ වගේ තැන් ලංකාවේ හැමතැනම නැහැ.